Lep večer, sem skupaj v imenu Parka vojaške zgodovine. Lepo pozdravljeni na nocojšnjem predavanju z naslovom Tržaška kriza. Predavanje dr. Bojana Dimitrijeviča iz Beograda. Bojan Dimitrijevič je znan srbski zgodovinar, specializiran za novejšo zgodovino, je namestnik direktorja Inštituta za novejšo zgodovino v Beogradu, izjemen poznavalec sodobne zgodovine na področju Jugoslavije. Kar je treba poudariti je to, da je velik poznavalec tudi slovenske zgodovine, ljubitelj Slovenije, na nek način prijatelj Slovenije. Namreč Bojan je v letih 88-89 služil vojsko v Vipavi in se navdušil nad Slovenijo, vse od takrat spremlja in slovensko politiko in slovensko zgodovino. Kar bi veljalo še reči, je, da je tudi velik prijatelj Parka vojaške zgodovine, kadarkoli kje rabimo, bodi si vezano na kakšne zgodovinske podatke, arhive, je eden prvih številk, ki jih pokličemo, je prav Bojanova, tako da bi ti Bojan tudi se zahvalil, da si prišel nocoj sem, in pa tudi, da si za vso to pomoč, ki jo nam jo nudiš v teh letih razvoju Parka vojaške zgodovine. Kot smo rekli, Tržaška kriza, 1953, 70-letnica Tržaške krize. Krize, ki je močno zaznamovala tudi ta naš prostor, in se nam je zdelo prav tukaj v Parku vojaške zgodovine, da se tega spomnimo, da nekako, ne vem, ali bo kakšna nacionalna obeležitev teh prelomnih dogodkov nenazadnje v naši nacionalni zgodovini, in vsekakor se nam zdi prav, da je tukaj v Parku to naredimo. Torej, leta 1953, vsega 8 let po koncu druge svetovne vojne, sta se Jugoslavija in Italija znašli na robu vojaškega spopada neslutenih razsežnosti. To je kot spomnimo se, kako so starši, ali pa starejše generacije, tudi spomnite tistih silnega števila vojakov, silnih količin vojaških materialov, ki so bili tukaj po naših krajih, vse ta armada, ki se je premikala tukaj, vse je bilo res na robu vojaškega spopada. Tako da, toliko mogoče za uvod, pa bi zdaj predal besedo k Bojanu, mogoče tudi, če začneva z enim vprašanjem, tako da lažje se razvija beseda. Torej, maja 1945 se enote 4. armade 9. korpusa pridejo v Trst, zavezniki, ki pridejo nekaj ur kasneje, pride že takoj do velikih napetosti. Ali lahko ob tem govorimo že neke vrste prvi tržaški krizi? Ja. Pa, uvaženi gosti, prijatelji, dragi posetioci Parka novejše zgodovine, ja ću govoriti u srpčini i insistirao sam da to bude jako, da ne bude samo srpska beseda, nego da bude slovensko-srpska beseda i da kroz jedan međusobni dijalog u stvari otvorimo pitanje tržaške krize 1953. godine. Ta kriza je nešto manje poznata, zato što čini mi se da niko nije na neki način u ranijoj zgodovini, historiografiji slovenskoj i jugoslovenskoj obratio previše pažnje na taj vojni deo, ali ona je bitna za razumevanje mnogih stvari u istoriji toj vojaškoj i jugoslovenskoj u studenoj vojni. Mogoče sam to, sem prej pozabil povedati, Bojan Dimitrijevič je napisal tudi knjigo o tržaški krizi, ki je šla v hrvaščini, v italijanščini, v angleščini, je prodana v več tisoč izvodih. Bojan je sicer napisal, mislim, da že 90 knjig, pa je ta tržaška kriza bestseller med njim. In na nek način je sramota, da ni prevedena v slovenščino, ali pa je že prevedena, če se izdan. V Parku vojaške zgodovine je, mislimo, v naslednjih mesecih izdat, ker res tudi ta bogat fotografski material, ki je v tej knjigi,
in vse skupaj je del zgodovine tega prostora in res je na nek način nacionalna sramota, da ta tema pri nas ni ustrezno obdelana, ne? Tudi z tega vojaškega vidika, ne nazadnje. Da, hvala Janko, jeste, ja se bavi mnogim temama, Druga svjetovna vojna, istorija Jugoslavije, ratovi iz 90. godina, ali knjiga o tršćanskoj krizi me na neki način afirmisala u svetu, zato što ta kriza nije bila poznata i prvo, dakle, kao i Hrvatska, postoji Hrvatska i engleska i italijanska verzija, ja se nadejam i slovenska uskoro, a zato što tržaška kriza, ta iz 53. godine, ona jeste deo jugoslovenske istorije, zgodovine, ali sada je to deo slovenskog historiografskog prostora i mislim da Slovenija treba da prosto se bavi i tom temom. Problem je u tome zatvorenost vojaških arhiva koji su u Beogradu, odnosno restriktivnost njihovom pristupu, koja nije samo za ljude iz Slovenije, nego i za nas iz Beograda, ali je to tako. Sad, moja je bila ideja da na ljubazni Jankov poziv i na ove lepe reči odgovorim tako što ćemo malo večeras govoriti o toj tržaškoj krizi. Mi znamo ovo što se vrti iza, to su uglavnom slike vezane za ovaj prvi deo pitanja oko Trsta, dakle ulazak partizanskih snaga i prvih nekoliko godina tog pitanja, dakle, sad, kao što smo rekli, kao što je Janko rekao, ulaskom partizanskih snaga 4. armije i 9. korpusa 2. maja u Trst otvorilo se to pitanje jer su istog dana došle i savezničke snage, to otprilike se zna šta je bilo tih dana i ja negde počinjem svoju priču onog trenutka kada saveznici 9. junija daju naređenje, odnosno po dogovoru sa Jugoslovenima, zadatak da njihove snage napuste Trst i da se smeste u okolini i tada se uspostavlja, dakle od 12. junija 1945. godine, jedna zonalna podela, znači zona A, to je Trst i zona B, to je Istra i Slovensko primorje, ali to nije ona zona A i zona B što je poznata kasnije 1947. godine kada postoji teritorija STO, odnosno STT kako mi u Srbiji kažemo. To je dakle jedna prva podela i u toj podeli dakle Jugoslovanska armija u toj zoni B u zoni A u stvari ostavila je jedan odred od 2000 vojaka, a u Trst su ušle američke i britanske snage koje su se kasnije poznavale pod imenom Trust američke snage i Bedford britanske snage. One, dakle, su tu kao savezničke snage. Sad, naravno, stvari nisu ostale mirne jer već sama tenzija oko dolaska u Trst nagoveštavala sukobe. Mnogi zgodovinari, ne samo u Evropi, nego pa i kod nas na bivšem jugoslovenskom moći o zemlju, smatraju da je tršćansko pitanje začetak hladne vojne. Dakle, tu počinje sukob između dva bloka, zato što su Titovi Jugosloveni smatrali da će im Sovjeti pomoći oko Trsta, pa toga nije bilo, a i da se tu, dakle, komunizam i Zapad sučeljavaju. Dakle, da je Trst u stvari neko prvo pitanje gde dolazi do tih ideoloških podjela koje su kasnije bitnije za razumevanje studne vojne, hladnog rata. Ta prva kriza, ona je vezana ne za ovo ulazak partizanskih snaga. Mi smo, evo, Janko i ja smo vodili diskusiju, kratko doduše, da li je to zauzimanje Trsta ili je oslobađanje Trsta. Za neke je bilo oslobađanje Trsta, za neke, boga mi, zauzimanje, jer su partizanske snage, čija je OZNA za Sloveniju imala središte u Trstu jedno vreme u maju, imala jedan revolucionarni teror, nešto nalik na ono što je činila u Srbiji, u Sloveniji, u Hrvatskoj, i to je sve radikalizovalo odnose, dakle, italijanskog i slovenskog stanovništva tamo. Sad, dakle, to nije ta prva kriza, kako bi se reklo, taj ulazak. Prva kriza nastupa 1946. godine u proleće, kada saveznici sa juga prebacuju u okolinu Trsta drugi poljski korpus generala Andersa. Dakle, Poljaci su imali svoju veliku jedinicu sa 120.000 ljudi, koja se borila, dakle, od Afrike kroz Italiju i bila deo
britanske 8. armije. Kada oni prebace njih blizu granice, blizu meje sa Jugoslavijom, koja još nije utvrđena, dolazi do te prve krize u proleći 46. godine, zato što su Titov režim je zazirao od poljske vojske, zato što u njemu video upravo onu emigrantsku vojsku, kraljevu vojsku koja je bila poražena. Znači, Andersova vojska je bila antikomunistička, nije se vratila u Poljsku i odjednom pojavila se na granici. To je dovelo do prvog zategnutosti kada je generalštab Jugoslovenske armije hitno prebacio razne tenkovske enote, prvu brigadu iz Vrhnike, drugu čak iz Skoplja, neke letalske jedinice na Cerklje u Ljubljanu i tu je, dakle, prva bila, reklo bi se, ta neka konfrontacija, zato što ta Andersova grupa koja je bila u nekoj široj zoni Bolonja, Rimini, Padova, Treviso, Udine je po jugoslovenskom mnenju bila nekakav protivnik. Ta se kriza nekako taman smirila u nekim mesecima 46. godine, kada je došlo do jednog neobičnog spleta incidenata koje je pokvario jugoslovenske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, a to je obaranje 2 američka aviona nad Slovenijom. Dakle, Amerikanci su imali transportne enote letalske koje su letele između Italije i Austrije i prosto išle su dijagonalno, nisu smatrali da je povreda vazdušnog prostora to što idu preko jugoslovenske teritorije. Tito to nije želeo da podnese i ubrzo je iz Mostara prebacio u Ljubljano polje jednu letalsku lovačku diviziju sa nekih 50-ak lovaca koja je uspostavila kontrolu tu i 9. augusta, odnosno 19. augusta te enote su oborile 2 američka transportna aviona C-47. U prvom slučaju taj prvi avion je pao tamo negde mislim da je bio baš povesno čete armije tu, general Danilo Lekić je to lično video, a u drugom slučaju 19. augusta taj avion nije želeo da se zaustavi i onda su ga Jugosloveni oborili. Tu su poginuli čitava posada od 5 pripadnika i to je izazvalo veliki problem sa Amerikancima, što će se kasnije dugo vući ta priča. Američki ambasador je bio veoma oštar prema Titu i rekao, eto, kada ti američki avioni donose pomoć, onda su dobri, a kada lete preko vaše teritorije, vi ih obarate. I priča se završila tako što je Jugoslavija isplatila $150.000 porodicama toj posadi koja je stradala tamo. Dakle, ključna stvar je u tome da su ti jugoslovenski odnosi sa Amerikancima i saveznicima bili pokvareni tim činom, a i samim činom da su Jugosloveni te savezničke snage u Trstu smatrale kao neprijateljske, sovraške snage, jel? I to je bilo nešto što karakteriše 1945. 46. i delimično 47. godinu, do formiranja slobodne teritorije Trsta, odnosno Tržaškog ozemlja. Ja, to je 47. leto pomeni spet prelomnico, ko se po mirovnem sporazumu osnuje svobodno tržaško ozemlje. Mogoče, ne vem, Bojan, par besed o tej vojaško-upravni ureditvi tega območja? Pa da, Jugoslovenska armija je uspostavila vojašku upravu na tom ozemlju oko Trsta. Znači, čitava arhivska građa je sačuvana u Vojaškom arhivu u Beogradu, ali to nije bila klasična vojaška uprava, zato što Jugoslovenska armija je na prostoru zone A prvo držala taj odred od 2000 ljudi, a kasnije u zoni B, posle stvaranja STO. Vojaška uprava u stvari je bila nekakva, ona se zvala vojaška, ali je bila civilna uprava. Na poveljnik toga je bio dugo pukovnik Miloš Stamatović. On je, dakle, rukovodio ne samo on je u suštini rukovodio teritorijalnim, političnim, civilnim pitanjima života tog stanovništva na tom problematičnom območju, da tako kažem, a dok na prostoru prvo zone B, ove prve, a onda zone B kasnije, postoji jugoslovanski odred. Jugoslovanski odred
koga u početku čine neke razne note. 46. tu ga menja 26. dalmatinska divizija koja daje jednu mešovitu enotu, a 47. godine, dakle pre stvaranja STO, taj odred dolazi prva proletarska brigada i prva proletarska divizija, to su dakle najelitnije partizanske snage, one su sada taj odred Jugoslovenske armije u STO i to će ostati do kraja njenog postojanja. Tako da sam izbor tih jedinica koje su upućene u zonu Trsta, dakle prva proletarska i 26. dalmatinska, smatrane su vjerojatno najjačim, najubojitijim i najelitnijim jedinicama od strane Titove vojske. One su tu zato što se tu smatrao glavni bezbednosti iz Titove Jugoslaviji u prvih nekoliko godina posle Drugog svjetskog rata. Ono što je naivno, meni bilo kad sam čitao naivno kako partizani zovu to odred, a onda ih saveznici pozovu na neku večeru i čestito im dan prve proletarske brigade, što je recimo njih iznenadilo. Oni su mislili da saveznici ne znaju kako im se zove nota, ali to pokazuje jednu naivnost koja prati ovu, kako bi se reklo, jednu partizansku megalomaniju u svemu tome. Ampak italijanskih vojaških enot v STO-ju pa ni bilo. Da, one tek kasnije, dakle, dolaze tu i uglavnom one su dalje. Znači, italijanske enote možemo pratiti od onog trenutka kada se uspostavi pod jedan definitivna granica, to je ova od 47. posle mirovnog ugovora, kada se zna, dakle, osim STO, gde je granica, to je, znači, kada je vojska izašla tamo na pravac Gorica pa gore do Bovca, i naravno kada Italija uđe u NATO pakt, onda se tačno zna koje su to snage. U početku su to neke finansi, neki žandarmi, neko tako, a posle su to ozbiljne jedinice koje primaju američku vojačku pomoć i ozbiljne su i jednake su iste kao i jugoslovanske u tom smislu. To je već epoha negde početka 50-ih leta. Zdaj, ta širša politična slika se že v bistvu naslednje leto z resolucijo Informbüroja leta 1948 temeljito spremeni. Ne? V bistvu Jugoslavija se loči od Sovjetske zveze, ne? In nastane neke nove geopolitične razmere na območju. Ja. Pa rezolucija Informbüroja je promenila, dakle, političko okruženje Jugoslavije, dakle, i promenila je percepciju neprijatelja. Dakle, Jugoslovenski vojni vrh je smatrao da glavni neki sledeći rat koji će voditi će biti na prostoru Trsta ili na prostoru prema Grčkoj. Nije se smatralo da ove druge zemlje, kako se zvalo narodne demokratije, su protivnici, da su sauražnici, nego da su to braće po oružju. I smatralo se da je narodna demokratija prirodan saveznik Titove Jugoslavije. Međutim, posle rezolucije Informbüroa dolazi do promene mišljenja, ustanovljeno da je Jugoslavija izolovana na tim istočnim granicama i na granici prema Albanije i onda dolazi, dakle, do promene politike, mi to svi znamo, do progona informbürovskih simpatizera, ali i dolazi do pomeranja jednog dela jedinica iz ove zahvata STO koje odlaze nešto dublje tamo prema Hrvaškom Zagorju, uglavnom u centar centralne Hrvaške, jer se tu očekivalo i prema Mariboru gore, jer se očekivalo eventualni prodor sovjetskih, odnosno mađarskih oklepnih snaga na tom prostoru. Sad, ono što možda treba reći, a nismo precizirali, dakle, STO je formirano po odredbama ugovora mirovnog Jugoslavije i Italije i ono nastaje, dakle, u septembru 1947. godine kada Jugoslovenska armija izlazi na te nove granice i tada se formira to što je zona A i zona B. Zona A, dakle, Trst, malo zemlja južno i severno oko grada, a zona B je ovo što mi poznajemo kao Slovenska Istra i delimično dole hrvački deo. Dakle, to je sad i to je zona A i zona B koju mi znamo. U ovom prostoru, dakle, prebačena je, dakle, ta prva proletarska brigada i ona se tu nalazi i u suštini taj odred, kako se to zvalo, je bio veoma ambiciozan smišljen. On je imao jedinice u Kopru, tu je bio taj prvi, tada je već bio prvi proletarski puk, jedan artiljerijski puk u Omagu, u Bujama i tako dalje. I čak je bilo planirano da u slučaju rata ta jedinica sa ljudstvom sa terena formira jednu pešadijsku diviziju. Sad, kao što rekao,
došlo je do pomeranja zbog informbiroa ovih uglavnom oklepnih jedinica iz ovog prostora prema istočnoj granici, a s jedne strane zato što je procenjeno da neće doći do odmah sukoba sa Italijom i Zapadom na ovom prostoru i zato što je građanski rat u Grčkoj prestao u međuvremenu, ukidanje pomoći grčkih partizana od strane Titove Jugoslavije. I sad, glavne snage, samo da ih pomenem, koje su između 949. i 953. godine na ovom prostoru oko Trsta, dakle imate u toj prostoru zone A, B, u STO imate taj odred i ima, tu se nalazi, dakle, prva proletarska divizija koja kontroliše ove garnizone, dakle, Ajdovšćina, Vipava, Postojna i Pivka, dole do niže 26. Dalmatinska, a kasnije 60. po broju streljačka koja je Ilirska Bistrica i niže, i nešto dalje tamo Rakek i Ribnica, 33. streljačka divizija. To su te tri glavne formacije koje su ovde, a dolaskom Pule, odnosno Pulja u sastav Jugoslavije, u Pulj je prebačen jak letalski garnizon lovaške enote i bila je jedna oficirska škola sa jednim letalskim pukom gore u Ljubljane polje, tako da je to bilo to otprilike sa koje snage Jugosloveni imaju na ovom prostoru. Sad, ovo što je Janko pomenuo, Informbiro menja sliku Jugoslavije na zapadu. Posle godinu i 2 dana ustanovilo se da Jugoslavija može da bude koristan saveznik, da može da bude nekakav saveznik NATO-a i Sjedinjenih država, iako je komunistička država. Do tog trenutka onda dolazi do jedne serije tajnih pregovora, to je 1951. godine, i 14. novembra 1951. godine u Beogradu Tito i američki ambasador Allen potpisuju, to se zove Mutual Assistance Pact, odnosno pakt o zajedničkoj vojnoj pomoći, po kojem je Jugoslavija uključena u sistem vojne pomoći. Sad, da bi razumeli, taj sistem je organizovao su Sjedinjene države za države koje su bile u NATO i za države koje su bile na direktnom sovjetskom pritisku, dakle, pored Jugoslavije. To je bio Iran, to je bio Tajland, to je bila Južna Koreja, ne znam još neka, pretpostavljam, od tih ključnih zemalja, Japan takođe, pretpostavljam, dakle, i one su uživale neograničenu, odnosno značajnu vojnu pomoć, pa tako i Jugoslavija. Tako da, često se kod nas govori, kod nas kad mislim na celu jugoslovensku historiografiju i politiku, da je Jugoslavija kroz Balkanski pakt ušla u NATO, mislim nije, ona je u stvari kroz taj program vojne pomoći postala, rekao bi se, jedan pridružen član NATO-a i to je nešto što će Italijane provocirati kasnije za sukob, zato što su počeli Jugoslaviji da vide konkurenta. Jugoslavija i Italija su bile susedne i obe su bile u tom programu vojne pomoći. Sad, Jugoslavija je bila komunistička zemlja, bio je, dakle, mejni problem sa Italijom. Italijani tu stvar ne mogu da podnesu i to će rezultirati kasnije novom tržaškom krizom. Sama situacija na granici se, na tim provizornim granicama oko STO i ovde gore koje su bile nove granice, nekako nije smirivala. Tu su uvek bili neki sitni granični incidenti, ti finansi italijanske vojnice su pucali na ove jugoslovanske, ovi su na njih. Tu je jedan veliki deo onih ljudi koji su u Jugoslaviji označeni kao narodni neprijatelji, bežao na zapad, pa onda često imate tu, dakle, i ljudi beže od Kosova i Makedonije preko Srbije, Bosne, Hrvatske i Slovenije, svi idu na neki način preko te granice, beže na zapad i ona je stalno nemirna, stalno se nešto dešava. A sad, ono što je bitno, možda samo podsjetiti da zapadni saveznici preko te granice do 1951. godine ubacuju različite grupe, što hrvatskih ustaša, što slovenskih boraca, što nekih četnika iz Trsta. U Trstu je jako obaveštajni centar i oni ubacuju te ljude malo da nerviraju Tita i tako dalje. Mislim, kad Tito pristupi definitivno u ovaj program, tih grupa više nema, oni se sklanjaju iz ovog prostora, dakle nema više tih domaći narodni neprijatelji, oni postaju displaced person ili ti one osobe koji su bili u logorima, šalju se po svetu i više nisu problem. Mislim, ti sa Italijanima stalno postaje taj problem nekih sitnih graničnih incidenata koji će na kraju opet biti uvod za tržašku krizu.
mogoče sam, ker smo v vojaškem muzeju, ne se spodobi, res ta dogovor med Ameriko in Jugoslavijo prenese v Jugoslavijo eno izjemno veliko vojaško pomoč. Ne. Dejansko so ta leta, ne, 52, 53 leta preoborožitve jugoslovanske armade s to novo vojaško pomočjo. Da, samo da stunemo u vodu. Tako je. I ovdje u Vojaškem muzeju ima dosta toga što u stvari svedoči o američkoj vojaškoj pomoći. Na mnogim tim gore u jednoj od onih hala ima čak i taj znak, taj američka stilizovan kao grb i gdje piše for mutual defense i tako dalje. Dakle, jedan dobar deo te tehnike oklepne, avijacije, artiljerije je isporučen Jugoslaviji. To su za današnje vreme nezamislive količine. Dakle, Jugoslavija je, ta pomoć traje između 1951. i 1958. godine, a produži se još do 1961. godine. Znači, traje otprilike 10-11 godina taj čitav projekat i Jugosloveni tu dobiju stotine i stotine aviona. Dakle, recimo ono što je nezamislivo danas da kada dobiju države NATO, sljedeće godine dobiju Jugosloveni jedan tip. Pa su to čak i potpuno novi avioni. Ili novi tenkovi, kao što je tipa Patton, avioni tipa Thunderjet, Sabre, to su sve avioni za kojima odjednom Jugoslovenska armija, koja je bila u suštini partizanska armija, počinje da postaje moderna armija i ona liči na sve vojske NATO-a. Znači, svi imaju sličnu tehniku, osim što je ideologija drugačija. Dakle, Jugoslovenska armija je komunistična i to ima politički komesara do 1953. godine i ona je jedna drugačija vojska. Ali po izgledu, po naoružanju, ona se ne razlikuje. Italijani imaju, kad izbije kriza, oni imaju isto. Dakle, ovi imaju iste avione, ovi imaju iste avione. Jedini problem je što Jugosloveni nikad nisu bili zadovoljni sa količinama. Stalno su mislili da ih Amerikanci zbog nečega stopiraju, pa daju manje. A Jugosloveni traže 500 aviona, ovi im daju 100. Onda Jugosloveni kažu, čekajte ljudi, pa dajte nam odmah. Ovi kažu, pa ne možemo da damo odmah, vaši piloti ne znaju da lete na avionu, putite prvo tamo da nauče. Tako da je to stalno bila neka tenzija i jugoslovenska strana je videla značaj pomoći onda kad je prestala, kad su morali tu istu pomoć da plate. To je bio veliki problem i kad su vidjeli da pada borbena gotovost Jugoslovenske narodne armije, kad je vidjelo da za tu tehniku mora da se plati, onda se neko setio, pa ova pomoć je bila dobra, ali to je bilo posle. Tako da u ovo vreme jugoslovenski vojni vrh stalno insistira na toj vojnoj pomoći, stalno na velikim količinama. Amerikanci imaju misiju koja to proverava u Jugoslaviji, ona se zove AMAS, American Military Assistance Staff. I oni idu po jednotama JLA i proveravaju. I sad ono što Amerikance čudi je što Jugosloveni koriste samo deo tehnika, a drugi deo stave u skladište. Pa recimo ima tenkovsku brigadu, ona ima od 2 bataljona, po 1, 2, 4 aktivne, a sve ostalo stoji u magazinu. Pa ovi kažu, pa da, to je za rat. Ali ovi mi kažu, pa ne dajemo vi vama za rat, nego da imate da svaki dan vežbate i tako dalje. I to je bio veliki problem neshvatanja. Jugosloveni su stalno štedeli to, stavljali neke magazine, a Amerikanci su hteli da se to koristi. I to je bio stalno veliki problem sa tim. Naravno, Italijani, sad vraća se na ovo što je tržaška kriza, Italijani to nisu gledali sa odobravanjem. Zašto? Zato što su, kao što rekao, u Jugoslaviji videli konkurenta. Ono što će provocirati upravo ovu veliku tržašku krizu 1953. godine su jugoslovanski pregovori sa američkom stranom, koji ni samo da su govorili o isporuci naoružanja, nego o zajedničkim odbrambenim planovima za slučaj sovjetske agresije. Što Italijanima nikako nije odgovaralo, jer su odjednom Jugosloveni bili značajniji od njih, jer su bili prvi na udaru Sovjeta i ostale braće iz ovih drugih država, a oni pa nisu. I to je naravno bio jedan od, čućemo, odnosno doćemo na to kasnije, razloga zašto tršćanska kriza kreće, upravo zbog italijanskog neraspoloženja, što Jugosloveni dobijaju raznu novu tehniku i njihova partizanska armija se pretvara u modernu armiju i jednog protivnika. Naravno, pitanje Trsta je odnosno uvek bilo problem, zato što nije bilo rešeno. Italijani su mislili da to zemlje je italijansko, a mi smo mislili, odnosno, da je to naše. I onda je tu bilo, dakle, dobro tlo za sukob koji će nastati. Zdaj, če gremo v leto 1953, napetosti se začnejo stopnjevati že nekje, ne vem, sredi leta.
Gre tudi za res, kot si rekel, italijanske notranje politične razmere, torej nova vlada Giuseppeja Peleja. In Italija v bistvu na nek način provocira, ne želi si jugoslovanskega približevanja NATO in rada bi na nek način verjetno sprovocirala čim prej rešitev tržaškega vprašanja v njihovo korist. Da, dakle, tržaška kriza, ova glavna o kojoj sad danas govorimo, počinje negdje u septembru 1953. godine. Promjena italijanske vlade, kada dođe Giuseppe Pella u odnosu na ovoga De Gasparija koji je bio prethodno, ona je svjesna da Jugosloveni u Americi pregovaraju o većem uključivanju Jugoslavije u NATO, a s druge strane smatraju da im je insistiranje da se zona A, Trst, dakle, preda Italiji, da je to dobar politički potez, da će tim na neki način ispuniti mnogo toga što ne mogu kao italijanska vlada u jednom političkom programu. I kao povod je uzeti jedan napad jedne poluzvanične, tada postojeće novinske agencije Jugopress na tu novu vladu, poslije čega je naređeno italijanskom generalštabu da krene u pripreme za ono što će uslediti kasnije. Dakle, da formira takve združene snage i da počne sa planiranjem ulaska talijanske vojske u zonu A. Na bazi istraživanja talijanskih istraživača i od nekih pred 10 godina, taj se plan italijanske vojske zvalo Esigenza T, a to T znači od Trieste, i kao plan koji je kasnije razvijen zvao se Delta, to je ulazak italijanskih snaga u Trst. To je nešto što su oni radili u septembru i na šta jugoslovenska strana skreće pažnju, dakle, Italijanima da ne pomeraju svoje snage, da ne idu u ove aktivnosti, a Italijani onda kritikuju Jugoslovene, posebno što je u tom trenutku u Zagorju, dakle, tamo od Zagreba pa sve gore do Varaždina i Bjelovara i na tom prostoru održan najveći vojni manevar jugoslovenske ljudske armade u tom periodu. Tu je 5. vojna oblast, 5. vojno območje tada imalo jednu veliku vaju, jednu najveći manevar, u stvari to nije čak ni vaja, to je najviše. I tu su, dakle, prikazane mogućnosti jugoslovenske JLA sa tom novom američkom tehnikom. Bili su značajni gosti, bio feldmaršal Montgomery, bio general Harding, taj isti koji je došao 1945. u Trst, dakle oni vrlo visok predstavnici turskog i grčkog generalštaba, francuskog, i to je Italijane provociralo, koji su zamerali Jugoslovenima na činjenici da u planiranju odbrane Ljubljanskih vrata, znači prolazak između Mađarske preko Slovenije prema Italiji, nisu zvali Italijane na taj isti manevar, jer naravno branit će ga zajedno. Tako su Italijani to predstavili kao deo NATO. A druga kritika je bila u tome da, eto, sada se vrše manevri, a u situaciji kada Italija pravi ove snage, znači to se smatralo nekakvim odgovorom jugoslavenske strane, što je bilo dovoljno Italijanima za opravdanje da dalje nastave da jačaju svoje snage i da ih pomeraju gore prema severu, da bi bili eventualno u pripravnosti da uđu u zonu A. To je, dakle, bila situacija u septembru 1953. godine. Ono što je ključno, sad tu treba uočiti da jugoslavenska strana u tom trenutku zbog manevra, ona formira samo jedan mornarički združeni odred. Dakle, mornarica se angažuje, formira se prva eskadra koja ima zadatak, objedinjava sve te udarne snage jugoslavenske mornarice, zadatak da ukoliko dođe do pomeranja talijanskih snaga, zajedno sa prvom proletenskom divizijom koja je ovdje u Postojni, da one i sa odredom u zoni B, da one izvrše, dakle, odbranu jugoslavenske teritorije. Kako se kaže, da spreči ulazak stranih trupa u zonu B i njihovo dalje napredovanje prema Istri, spreče povredu teritorijalnih voda zone B i Istre i energično deluju protiv povrede vazdušnog prostora Jugoslavije od italijanske avijacije. To je bio zadatak, ali to je, dakle, još uvek nema krize. Dakle, obe strane imaju pripremljene snage, ali još uvek ne deluju.
Kaj pa vloga Tita v tem obdobju, to je pred samim 8. oktobrom, kakšno stališče je zauzemal tukaj? Da, Tito je tu bitan. Samo ću skrenuti pažnju, dakle, ove fotografije koje sada gledamo, to je tršćanska kriza, to je, dakle, septembar, ovo je septembar, ovo je oktobar i nadalje septembar, oktobar, novembar 1953. godine, to je tržaška kriza, ove fotografije koje idu iza nas. Sad, drug Tito, šta je on rekao? On je prvi svoj stav o tome rekao u okruglici ovdje kod Nove Gorice i on je tada rekao sljedeću stvar. Nas interesuje cela slobodna teritorija Trsta, ne samo zona A, ne samo zona B, nego i zona A. I tamo je naš živalj. Podela zona A Italiji, a zona B Jugoslaviji nesrećna je, jer je takva stvar da u nijukom slučaju se ne vodi računa o interesima samih Tršćana, samog tog naroda. I tada je Tito rekao da bi voleo da Tito bude internacionalni grad, a da čisto slovenska pozadina bude priključena Jugoslaviji. To je njegov, dakle, najraniji stav iz septembra 1953. godine. On će ga kasnije menjati. Dakle, on je sam bio iznenađen eskalacijom tršćanske krize. O tome su ostavili svedočenja britanski ambasador Ivo Mallet, koji je bio jedan od tih koji mu dao taj papire da će saveznici predati zonu A Italijanima. I oni su rekli da je Tito i njegovi saradnici da su bili izuzetno mračni. Sam Tito je govorio da o toj odluci saveznika da se preda zona A Italijanima, kaže, uopšte nisam bio obavješten. Odluka je došla kao potpuno iznenađenje za nas, uprkos činjenici da smo gajili sumnje da iza koncentracije italijanskih trupa možda se priprema nešto u potaji. I tako dalje, i tako dalje. Prvi put sam o ovoj odluci čuo 8. septembra u 10 časova, kada su me predstavnici Velike Britanije i Sjedinjenih Država posjetili i upoznali s ovom odlukom. Ovaj postupak pogodio me kao grom iz vedra neba, kaže Tito. Sad, Tito kasnije ima nekoliko govora u Leskovcu, u Skoplju, kada počne tržaška kriza, to je u oktobru, i on je tu veoma oštar u tim govorima, napada Italijane, napada saveznike ne toliko zato što daju naoružanje i zato što su ozbiljni, ali tu je Đilas vrlo to dobro uočio. Đilas je još uvijek tada na visokoj funkciji i blizak saradnik druga Tita, odnosno maršala Tita. Tito je tada, dakle, govorio sljedeće. Ja kažem da ćemo mi uvijek paziti na to da li će talijanski vojnik stupiti u zonu A. Onog momenta kad on tamo uđe, mi ćemo ući u tu zonu isto. I sad Đilas piše, kad ga je pitao, dobro druže Tito, a šta ćemo tamo? Tamo su zapadni saveznici, oni nam daju tenkove i sad mi naše tenkove šaljemo na njih. Kako to može? Tito je rekao, mi ćemo ući, pa ako uđu Italijani, mi ćemo vidjeti. Tako da Tito, u stvari, imam utisak da je bio svestan, i to Đilas kaže, a ne samo Đilas, mnogi saradnici njegovi koji su ostaje neko sećanje, da je Tito bio se na neki način pomirio sa odlukom da Trst i zona A pripadnu Italiji, ali je trebalo narodu objasniti kroz jednu agresivnu vojnu akciju i kroz demonstracije i proteste da je to nešto na što mora da se pristane. Na što saveznici insistiraju, da su saveznici jači, da su nama saveznici Jugoslovenima, pa da to mora da se prihvati. Ali trebala jedna ovakva iznenadna operacija da bi se to razumelo. Ja mislim da je to negde srž Titovog razmišljanja. Dakle, on je, pokazuju podaci, već od negde 1945. godine, kad je bio prvi put, on je očekivao sovjetsku asistenciju i političku podršku oko Trsta. Pošto je nije bilo, već tada je bio razočaran tim. Kako je Sovjetski savez pokazuje jedno drugo lice prema njemu i Jugoslaviji, on je tu izgubio iluzije, a onda je video da saveznik sa saveznicima mora da sarađuje, ako bi želeo da preživi sovjetski pritisak, i verovatno se negde pomirio da Trst ne može da se uzme više, ali da može tom akcijom da se uzme što god moguće od zona B, pa još nešto malo od zone A, što je na kraju i bilo, jel? Torej, mogoče, če sam še enkrat povzameš, kaj se 8. oktobra 1953, torej pred 70 leti, zgodi. Torej, sprejeta je sklep zaveznikov, da
predajo upravo v coni A Italiji. Kako hitro se realizira, stopi v veljavo takoj? Pa, dakle, saveznici su 8. oktobra obavestili Tita i italijansku stranu da predaju svoja prava Italiji za conu A, znači za grad Trst i okolno zemlje. I da će povući svoje snage, dakle Britanci i Amerikanci. Međutim, jugoslovenska vojaška reakcija je tu stvar zaustavila. Ta jugoslovenska vojaška reakcija je nastala isto veče, 8. oktobra, već tamo negdje za 20 časova, mornarica, dakle ta eskadra jugoslovenske ratne mornarice se pokrenula, dakle, iz ovih luka Split, Šibenik i tako dalje i stigla, dakle, u toku noći 9. oktobra, kaže se da je negde u svanuće 9. oktobra kompletna ta eskadra se našla na prostoru Koperskog i Piranskog zaliva, da su snage bile raspoređene u Kopru, Izoli, Umagu, Novigradu, Poreču i Piranu. Dakle, mornarica je prva reagovala, za njom je odmah ova prva proleterska divizija iz Postojne uputila svoje snage, dakle, iz ovih garnizona Ajdovčina, Vipova, Postojna, Pivka i ova 60. odnosno ranije dalmatinska divizija iz Ilirske Bistrice. Tu je bila tankovska brigada u Podgradu i, dakle, te snage su se odmah počele da grupišu ovde i da se primiču i da budu baš na granici, na meji sa Italijom. U toku 9. oktobra dat je signal za mobilizaciju i drugih jedinica 5. vojne oblasti i dolaze druge jedinice iz dubine teritorije Slovenije i Hrvatske, a kao jedan specifičan manevar koji je Tito izgleda lično insistirao, iz Kragujevca se prebacuje jedna tenkovska brigada. Zašto? Ovde su 3 tenkovske brigade, dakle Vrhnika, Jastrebarsko i Podgrad, one su već bile na granici. Međutim, i one su bile sve sa američkom tehnikom. Sad Tito, na bazi onoga što je rekao Đilas, kako ćemo da ratujemo s njima kada nam daju tenkove, on naređuje da se iz Kragujevca hitno prebaci još jedna tenkovska brigada sa sovjetskim tenkovima T-34 i ona stiže direktno 9. na 10. stiže u Sežanu. Upravo verovatno sa idejom da oni budu neki prvi koji će ući u Trst i tako ne provocirati saveznike što se koristi njihova tehnika protiv Italijana koji isto imaju tu istu tehniku, nego da dođe ova sovjetska tehnika, što je onako bilo riskantno. Kao što rekoh, već 9. oktobra ujutru na Socerbu su se sastali, dakle, poveljnik prve proleterske divizije, odreda u coni B, komandant eskadre i oni su tada koordinirali jednu, kako bi se reklo, združenu akciju, a za njom dolaze sve ove snage koje se mobilišu iz dubine teritorije. Takođe letalstvo, jugoslovensko letalstvo, vrši pomeranja, dakle, jedinica iz Pule, puk iz Pule prelazi u Cerklje, u Cerklju se koncentriše glavna ta udarna snaga, drugi deo je naravno u Ples oko Zagreba, a u Ljubljani je jedan šolski puk koji se kasnije povlači upravo da ne bi smetao ukoliko dođe do borbenih dejstava, dok iz Zadra u Pulu dolazi druga jedinica, tako da jugoslovensko letalstvo u tom trenutku, dakle, ima glavne udarne snage narodima Cerklje, Pleso i Pul. Sad, ono što je zanimljivo, Jugosloveni ističu svoju brojnost. To je negde brojnost oko 240 borbenih aviona u tom trenutku, američkih i britanske proizvodnje Mosquito, Thunderbolt i tako dalje. Međutim, kada se pogleda ono što imaju Italijani raspolažu sa isto toliko aviona, samo mlaznih. Dakle, mlazni avione imaju Italijani, oni su raspoređeni na ovim aerodromima u dubini, dole Verona, Treviso i tako dalje. I otprilike koliko Jugosloveni imaju klipnik, toliko Italijani već imaju mlaznih. Jugoslovenska strana se tu našla u problemu, jer je u tom trenutku počela da prima i da obučava svoje pilote na mlazne avione F-84 Thunderjet, jedan ovde je u rastavi Parka vojaške zgodovine, i onda hitno se 14 aviona iz Beograda, iz Batajnice prebacuje u Zagreb, da bi ojačali, i oni su glavna udarna sila, tih 14 aviona. Sad, Jugoslavija ima 14, a ja mislim da Italijani imaju recimo oko 75 takvih aviona, što je, rekao bi se, govori o neskladu, ali je vlada jedno uverenje da i sa tako slabijom tehnikom jugoslovenske snage mogu da porazi Italijane ako one uđu u zonu A. Tako da su to u suštini glavni, da kažem, premiki, glavni pokreti
jugoslovenskih snaga. Isto rade Italijani. Dakle, Italijani privlače te svoje snage kroz taj plan T, odnosno zadatak Delta, i one dolaze, ali ne blizu, pošto ih saveznici upozoravaju, oni se neće mešati u to, ali neće dozvoliti da te snage uđu u Trst, niti će asistirati italijanskih snaga, što Italijani je bilo malo razočarenje. Oni su očekivali da im Amerikanci i Britanci koji su u Trstu, ta komanda, to povesnu tamo, taj štab, prikaže neku pomoć. Međutim, toga nije bilo i oni drže svoje snage nešto dublje, ali takođe u velikom broju. Oklopne snage, pešadijske snage, planinska jedna brigada i tako dalje. I saveznici kao jedno upozorenje obem snagama, jedan deo 6. flote stiže u Tršćanski zaliv sa nekoliko brodova, onako čisto da upozori vjerojatno i Italijane i Jugoslovene baš da ne pretaraju u tim sukobima. To je otprilike to što je bilo dejstvo Jugoslovenske ljudske armade na prvi znak 8. oktobra i koncentracija tih snaga ovde na ovom prostoru. To je sve u ovoj oblasti ovde. Ja, te velike vojaški premiki, te logistične operacije so res del zgodovinskega spomina tega prostora. Ne? Starejši se še spomnite tega in mlajši pa iz pripovedovanj očetov, staršev, kaj se je dogajalo. Šlo je pa tudi za tako mobilizacijo prebivalstva. Ne? Ljudje se spomnijo tudi teh neki si te boja. Da, to su prvi časi mobilizacije. Da, ja. Ampak tudi teh demonstracij, mitingov, ne nazadnje je še kar nekaj zidov popisanih s parolami, ne. Ja. Trst damo, Trsta ne damo, življenje damo, Trsta ne damo in tako naprej. Tako da res to je eno zelo zgodovinsko skoncentrirano obdobje. Da, ovde samo vidite pripadnici 5. vojne oblasti nose američke šlemove, nemške čelade. Dakle, to da se ne iznadite, to su jugoslovanski vojnici, ovih nema, ali kad vidite one nemške čelade, oni do 960. godine nose ovaj tip šlemova, to su dakle oni ovde nosili i verovatno Italijanima i narodu je bilo čudno, ali imaju petokrake ovde gore. Dakle, kao što reče Janko, u Jugoslaviji je stvorena jedna atmosfera očekivanja da će Trst se zauzeti i naravno jedan visok moral je bio prisutan u javnosti i ne samo u javnosti nego insistira se da je to dakle slučaj i sa jedinicama JLA koje su bile na terenu. Dakle, taj visok moral je nešto o čemu govore svi tog vremena, a i piše ta vojaška štampa. I sad vi sa jedne strane imate jednu drastičnu kritiku Italijana, da su kukavice, da su ih partizani pobedili, da beže, da dezertiraju, a s druge strane imate jednu zemlju prvorazredne, da kaže, vojne vrednosti, iako pogledate tehničke i brojne karakteristike, to nije tako, ali moral jeste Jugoslovena velik i doček stanovništva na ovom prostoru je isto izuzetan, zato što se smatralo da će na taj način biti rešeno problem sa Italijanima i da će Italijani biti tu, ako dođe do sukoba poražen, evo to društvo, evo ti naroda koje vojska sa tim čeladama pozdravlja. I kao što reče Janko, meni je bilo zanimljivo dakle, da neke parole zabeležim iz tog vremena koje su bile u armijskoj i drugoj štampi, pa se naravno živjela JLA, dođite Italijani, čekamo vas i tako dalje. Ja ću samo neke pročitati, meni su simpatične bile. Zona A, zona B, bit će naše obadve. Život damo, Trst ne damo. Pela, Đukela, Pela, dakle, Giuseppe, predsjednik vlade. Onda na ovim partizanskim melodijama je bilo ovako. Druže Tito, šalje nam bacače pa da vidiš kako Pela skače. Ili, druže Tito, Đesi, ovo su ratno Crnogorci, nasred Trsta top iznesi. Ili, druže Tito, samo reci, zborno mesto je na rijeci. Oj, devojke, devojčice, ne dam Trsta i Gorice, mi nećemo Trsta dati, makar bilo ratovati. Ili, ova je ovako bila malo komunistički aktuelna, zato što komunistička partija u STO nije bila za Tita, nego je bila za Staljina, to je Vidali, taj čuveni, pa kaže ovako, neka znadu Italijani da Trst brane partizani, neka znadu Vidalisti, dakle ovi, da Trst brane komunisti, neka znade Amerika da smo čvršći od čelika i Velika Britanija da nijesmo kolonija. Vidite da ovo tonalitet i stil je liči na crnogorsko narodne pesme, ali je to atmosfera tog vremena i sad vjerojatno su, kako bi se reklo, to su svi na neki način primetili ovu euforiju. Sad,
kada sam gledao talijanska dokumenta, u stvari našao sam jedan američki izvor, američka vojna misija procenjuje, iako jugoslovenska strana insistira da je kod njih slab moral, da se dezertira, da oni samo čekaju da pobegnu. Amerikanci kažu ovako, urađeno je dosta, ali ne i dovoljno. Italijanske trupe treba da su mogućnosti da brzo intervenišu, ali da ne provociraju incidente, ipak trupe su ostavile dobar utisak. Ono što čini mi se jugoslovenska strana nije videla da je ipak pritanje Trsta dovelo do jedne nacionalne kohezije kod Italijana, jer ipak i komunisti i svi drugi su bili za to da Trst pripadne Italije. To je nešto što ne vidite u jugoslovenskoj, kako bi se reklo, percepciji morala. I kad s druge strane se pogleda, Amerikanci ističu, kako bi se reklo, naizgled agresivni duh jugoslovenske armije. Dakle, naizgled. Oni smatraju da to jeste agresivno, ali da nije baš pravo. I onda ističu, na primjer, probleme koje bi Jugoslavija imala da je ušla u rat oko Trsta, to se procena i sa kraja oktobra 1953. Ukazuje se da su jugoslovenske mobilizacijske rezerve manje od italijanskih u razmeri 3:1. Pa onda da u jednom tehnološkom smislu, iako Jugosloveni i Italijani imaju istu tehniku, da Jugosloveni koriste drugačije. Ne na neki način kao što diktiraju američki instruktori Italijanima, nego da oni rade po nekom svom sistemu, da nedostaje veza, da ne koriste puteve na adekvatan način, da ne grupišu snage ili da grupišu snage, različiti detalji, da to sve prate eventualne ekonomske teškoće ukoliko bi došlo do sukoba. I Italijani tu uvijek dodaju nizak, nivo kulture jugoslovenske populacije, a što nije bio slučaj kod njih navodno. Tako da, u stvari, obe strane vide onog protivnika, slikaju ga onako nerealnim bojama, što je valjda karakteristično za svaki sukob, ali ta ratna mitologija ili ta pevačka, taj heroizam je meni bio zanimljiv da makar pribeležim sve ove pesme koje sam vidio u vojaškoj štampi tog vremena. Zdaj tudi za nami se vrti ena fototeka enih izjemnih fotografij, ki se v slovenskem prostoru jih ni bilo še videti. Zdaj posebej zanimive so res te fotografije, kot si upozoril, jugoslovanske vojske še v nemških čeladah, čine imajo na ruski način in ameriško tehniko, ameriške tanke že. Tako da so res izjemno... I italijanski brodovi. Izjemno kontrastne fotografije. Zdaj, tukaj vidimo, kolo nemške čelade. Ovo su neki otroci iz Core B. Evo kako izgleda ovo, neka izvidniška enota. Evo, Pela, Đukela, Druže Tito i tako dalje, to su ti, kao bi što rekao, parole koje su pisane i po avionima. Ovo je konkretno bilo u Cerkvi. Zdaj, seveda, po vsaki vojni je pomembna tudi obveščevalna dejavnost, da se kaj ve, kaj v arhivih zaznati, kako je potekala v tem primeru. Da, ono što je problem da jugoslovenska strana je odmah, znači jugoslovenska država i vojska su uglavnom se bavile kontraobaveštajnom službom, odnosno službom bezbednosti, bavila se analizom svojih pripadnika. Dakle, Informbiro je uticao da se prate ljudi iz svojih redova, a ne eventualni sovražniki, protivnici u ratu. Na nivou Generalštaba je bila druga obaveštajna uprava i ona je odmah po izbijanju krize, 9. oktobra, formirala jednu operativnu grupu ovde u Postojni koja je trebala da skuplja te dnevne informacije, tako što će zajedno sa pripadnicima UDBE, Narodne milicije, graničnih enota, da prikuplja podatke o Italijanima i da direktno daje komandi operativne grupe u Postojni koje je komandao general Kostanać, a dalje onda i Jugoslavskom generalštabu. Ono što je Jugoslovenima bilo iznenađujuće, to koliko imaju malo znanja u realnom vremenu u Italijanima. Bili su iznenađeni činjenicom da kada su upućivali obaveštajce preko na italijansku stranu, da tamo
određene objekte ili određene podatke ili određenu asistenciju trebama pružaju pomoć saveznici. Pa onda su se suočili ne samo sa italijanskom službom, nego i sa britanskom i američkom, što je bilo za Jugoslovene i novo i neočekivano. Jugoslovenski vojni ataše u Rimu nije imao nikakve mogućnosti da radi, jer je bio odmah pokriven italijanskom policijom. Sad, ono što je karakteristika tržaške krize 1953. godine je korišćenje aviona, letala, dakle, za obaveštene zadatke. I to je prvi put, dakle, posle druge svetovne vojne, da Jugoslavija radi obaveštene izvijačke misije sa avijacijom. Dakle, koristeći britanske avione Mosquito, na kojima su stavljene kamere, krenulo se, dakle, u snimanje prvog graničnog prostora, tako što su avioni iz Plesa, 184 izvijački puk, oni su leteli uz granicu i snimali. Kako se ustanovilo da ti avioni iz Zagreba nemaju dovoljno adekvatnu fotografsku opremu, iz Pančeva, odnosno Beograda, stiže druga jedinica, 103. izvijački puk koji je naoružan, odnosno bio opremljen avionima sa boljim kamerama, oni, dakle, vrše onda dalja snimanja i, dakle, snimaju pokrete italijanskih snaga, uglavnom leteći uz dakle, tu jednu mejnu liniju ili nad morem, snimajući američke, da kažem, pokrete flote, takođe, i tu se na taj način po prvi put kroz to vazdušno izviđanje generišu pravi realni podaci u italijanskoj vojsci. Dakle, prethodno ono što su pričali po neki dezerter ili neki lokalni stanovnici, ispostavlja se često da nije tačno. Sad na ovaj način uspevalo se da se doskoči tome. Jedno od pitanja je bilo, recimo, da li postoji aerodrom kod Udina. Sad, za tu misiju, ja sam razgovarao baš sa tim čovekom, valjda još uvek živ, angažovan je kapetan Marko Flajs, koji je sa tim istim avionom Mosquito, vrlo slikovit let, dakle, on je poletao iz Zagreba, leteo je, dakle, dolinom Save i onda su išli u penjanje gore na 10.000 metara i sa te visine su slikali panoramski prostor Udina i tako dalje, gde je onda Jugoslovenski generalštab i komanda vazduhoplovstva ustanovila da nema takvog aerodroma i toga svega. Sad, ni Italijani nisu ostali dužni, tako da već u istom periodu konstatuje se da italijanske snage vrše te dubinske upade u jugoslovensku teritoriju, s tim da oni koriste mlazne avione i to je onda bilo problematično za Jugoslovene, jer uglavnom nisu mogli da stignu dok avioni iz Zagreba krenu, ovi su već izašli iz vazdušnog prostora. Tako da je, šta se desilo kao novost? Na prostoru kod Nove Gorice je 17. oktobra po prvi put formirana radarska postaja, radarska stanica. Prva tu radarska stanica, bilo ih je još, ali nisu bile u operativnom delovanju. Ta koja je formirana tada po prvi put, kako bi se reklo, radi na upozoravanju da italijanska avijacija prelazi na prostor Jugoslavije. Dakle, tih povreda i sa naše i sa njihove strane, jugoslovenske i italijanske, ima podosta i u oktobru i novembru. I onda je jugoslovenska strana izdala, odnosno jugoslovenski generalštab izdao naređenje da se svi avioni koji nadleću luke, navedene su luke na obali, a nadleću vojne aerodrome bez najave i gradove Ljubljana i Zagreb, da se obaraju bez upozorenja. Međutim, u nekoliko slučajeva jugoslovenska avijacija koja se podigla na te italijanske avione nije uspela da stigne, ali mislim da Jugosloveni čak nisu ni mnogo insistirali, jer obaranje američkih aviona 1946. godine pokazalo je kako to može da bude problem, kako to može da iskomplikuje političke odnose i kako na kraju se mora da se plati za to. Tako da, iako je to bilo sve naređeno, obe strane nisu preterano gonile ove druge ako bi prelazile granicu. Nekoliko slučajeva se desilo dva slučaja su zabeležena da su jugoslovenski piloti dezertirali na avionima u toku krize. Jedan iz Cerkija na avionu Thunderbolt koji je sleteo u avijanu, a da ga nijedan italijanski avion niti bilo ko presreo, što je za Italijane bio šok. I oni su šokirali kad su videli da čovjek se predaje, da hoće da ostane tamo. A drugi slučaj je bio iz Zadra, kada je avion Mosquito 97. puka valjda preletao dole u Arbonu. Tako da je bilo i ne dezerterstva kao ovih italijanskih preko granice, nego pravi dezerterstva, dakle je bilo dva sa avionima gde su pripadnici jugoslovenske vojske, dakle, prebegli na onu stranu i ostali tamo. Što na neki način demantuje tu sliku o monolitosti jugoslovenske armije, zato što mnogi od tih ljudi
su na zapadu vidjeli bolji svet, pa je to bila jedinstvena prilika da se avioni odu tamo i da se to na neki način, da bude dobrodošlo, jel? Zdaj do vojaškega spopada ni prišlo, kako je prišlo do pomiritve in kako se je v bistvu tržaška kriza končala? Pa da, činjenica da se nije krenulo u borbena dejstva, da nije došlo do pucanja s jedne na drugu stranu, nego to su sitni ti incidenti. Već negde od kraja novembra poče da onako se stvar smiruje. Darko Bekić, ugledni hrvatski istoričar, naveo je jedan Titov intervju koji kaže nije ušao u njegova sabrana dela i gde Tito kaže 15. novembra. Kaže ovako, ne znam gde je to rekao, ali nije bilo poznato u tom trenutku. Kaže, Jugoslavija neće ratovati zbog Trsta, niti će Trst zauzeti silom. On je ukazao da u svetskom javnom mnjenju stvara se slika da su Italijani pomirljivi, a da Jugoslaveni hoće da se biju. Tito je onda uputio sljedeću poruku. Mi smo već mnogo puta kazali da smo spremni da se povučemo, pazite sad ovo, znači odjednom 15. novembra on predlaže neko povlačenje, ali neka se prvo povuku oni, kaže, jer su oni prvi došli. I kaže, dalje, šta kaže, nebitno, uglavnom to je bio jedan uvod u to da se krajem novembra donese sporazum o povlačenju trupa. Dakle, kriza je trajala otprilike ta oštra kriza jedno 2 meseca i septembar još malo i negde početkom decembra na bazi tog zajedničkog sporazuma koji i Italijane i Jugoslovene pritiskaju Britanci i Amerikanci, kažu dajte ljudi smirite se, nama je veći problem Sovjetski savez nego tu vaše tečarke, a i svi ste zajedno u NATO, svi uživate vojnu pomoć, smirite to i onda početkom decembra dolazi do postepenog povlačenja. Prvi Italijani zaista, kao što je Tito insistirao, krenu 5. decembra italijanski generalštab donosi odluku da se snage postepeno počnu da povlače, dok u jugoslavenskom slučaju, to je 6. decembra i 12. još jedna odluka i jugoslovenske snage i italijanske počinju da se vraćaju u svoje mirnodopske garnizone. 20. decembra definitivno je izvršeno povlačenje tih snaga koje su bile zadejstvovane. Neke snage su se povukle odavde definitivno, upravo zbog iskustava krize i može se reći da je negde od sredine decembra počeo mirnodopski rat i u jugoslovenskoj armiji i u italijanskoj vojsci i da je tu bio onda omogućen prelazak na mirno rešenje, političko rešenje ove krize. Povlačenje jugoslovenskih snaga je ovo glavno, dakle, izvršeno do 20. decembra, ali mnoge jedinice zbog izuzetno jake zime, 53. na 54. godinu, sa izuzetno velikim snegom, povući će se možda tek i u februaru i martu 54. godine, ali je, dakle, njihovo angažovanje bilo prosto završeno u decembru. Tako da se tu negde završila ta eksplozija krize i možemo da kažemo da je tržaška kriza bila, dakle, između 8. oktobra i negde 20. decembra 1953. godine, kada su se definitivno obe vojske povukle iz tog mejnog območja. Zdaj, naslednje leto je pa sklenjen mirovni sporazum, ki pa določi mejo. Da. 1954. godina je godina kada dolazi do političkih razgovora. Londonski memorandum je to. Ja. Londonski memorandum. Londonski, ja. Mirovni sporazum. Nije mirovni, da. Ja. To je Londonski memorandum, tako je. Dolazi do toga da se STO definitivno ne ukida, nego da se dolazi do de facto podele. Dakle, gde je Jugoslaviji pored zone B dato i oko 11,5 km kvadratnih deo na Miljskom poluostrvu iz zone A sa oko 4000 slovenskog stanovništva i, dakle, tokom jeseni 54. godine u oktobru dolazi do ulaska odnosno prvo jugoslovenskih snaga 25. oktobra u delove zone A koja je bila pripala Jugoslaviji, a 26. oktobra Italijani ulaze u Trst. To je za njih bio. A za isto vreme, između 7. i 14. oktobra, pa sve tamo negde do 21. novembra, iz Trsta se povlače američke i britanske snage, tako da možemo da kažemo da u tom periodu dolazi do definitivnog smirenja situacije, tog razgraničenja. Vojna uprava u slobodnoj teritoriji Trsta, u STO sa sedište u Kopru,
ostala je još neko vreme, dakle ona postoji 954. godine, jer je vodila civilne poslove, kao što sam rekao na početku, a onda kada dođe do definitivnog smirenja, decembra 54. godine, dolazi do naređenja da se vojna uprava u STO ukine i da se jedinice koje su bile ovde u zahvatu, dakle odred prvi proleterski puk, da se pomeri u Ilijsku Bistricu, ova 60. divizija iz Ilijske Bistrice u Maribor i drugi ove jedinice na druga mesta, tako da i iz dubine prostora prema STO povlače se jugoslovenske jedinice. I ono što je paradoks možda, da već 1955. godine Italija i Jugoslavija razvijaju najveće ekonomske odnose, dakle ulaze u vrlo ekonomsku jaku saradnju, tako da Italija 1955. postaje prvi ekonomski partner Jugoslavije, dakle tu oni su poslovi sa zastavom, sa automobilima i tako dalje, što je, reklo bi se, jedan neobičan obrt, da odjednom iz jednog drastičnog neprijateljstva krene se u jedno prilično dobro ekonomsko prijateljstvo koje je trajalo i kasnije. Super, hvala lepa. Ja mislim, da ako mi dozvoliš na kraju, možda, ja sam uvek voleo kao mlađi da je Trst bio slovenski. Nadam se da će jednog dana i to biti. Iako to više nikom ništa ne znači, pa verujem u to, Trst je naš, neka bude zaista naš. Hvala. imamo ste priliko mogoče zastaviti kakšno vprašanje. Prosim. Ja, dober večer, hvala lepa, da ste prišel tle na Primorsko. Jaz sicer sem David, trgovec iz Trsta, živim v Trstu, živim v vseh tistih prekletih predeljih Trsta, vsakodnevno hodim pred sodno palačo, kvesturo, to v bistvu že 70 let, ki mi to doživljamo. Mi, tržaški Slovenci, smo ostali, bi lahko rekli, na koli biti, ker Londonski sporazum, če spomenica o soglasju, 5. oktober 1954, je dodelil civilno pravo Italiji in civilno pravo Jugoslaviji. Zdaj tukaj logično smo v muzeju vojaške zgodovine, torej argumentacija je bila v glavnem okoli orožja, teh zadev. Sam mene zanima pa to. Če mi gledamo iz zgodovinskega vidika, vidimo, kako se je sedaj spremenil odnos v Ukrajini. V bistvu mi smo ostali zdaj 60 let nazaj, zdaj se praktično nadaljuje to, kar se je ustavilo takrat. Mi vemo, da Nemčija je plačala do določene mere vse odškodnine, Avstrija sploh nič, Italija sploh nič. Se pravi, da nacisti v Avstriji so nadaljevali in fašisti v Italiji so nadaljevali, so ostali na vodstvenih položajih, v Španiji itak so šli naprej do leta 75. Se pravi, da vojnih odškodnin ni bilo. Jasno je to, Varnostni svet Združenih narodov, 10. januar 1947, podpis 16. resolucije Varnostnega sveta določi stalni statut svobodnega tržaškega ozemlja, ki ne ameriška, ne britanska vlada, ne jugoslovanska vlada niso in še danes niso v stanju to izračunati, to izkiniti, ker tukaj gre za problem veto, torej se pravi, da stalni statut svobodnega tržaškega ozemlja, uradnost slovenskega jezika v Trstu in uradnost slovenskega jezika v Kopru in potem v Istri še vedno je, ampak se ne aplicira. Vemo to, da Rusija je na vse načine poskušala zaustaviti, da bi Slovenija prišla do morja v Pariški mirovni pogodbi. Potem se je stvar rešila s spomenico o soglasju. Zdaj mene zanima konkretno vprašanje. Kar se tiče tajnih dogovorov, ker jaz imam občutek, tudi ta kriza tam, ki je bila leta 1953,
je bila, bi rekli Italijani, je namešajšena. V bistvu je bilo tako, ampak je bilo še določeno, da se bo stvar zrešila na koncu. Zdaj, mene zanimajo ti tajni dogovori, tajne diplomacije. O tem danes večer ni bilo sploh nobenega govora. Eden od teh tajnih dogovorov je bil sam pristanišče Luke Koper. To je en del teh tajnih dogovorov, ki pa v bistvu vhod na morje slovenske države takrat ne bi šlo čez Trst. To je pravi, kar se tiče konkretno tajnih dogovorov med Italijo in Jugoslavijo, kakšno informacijo bolj od tega argumenta bi, če se bi dalo, če obstaja, če so ti arhivi sedaj odprti, to mene zanima, ne. Mešajšena, se pravi, ko so oni to spopacali tam, se ve, kaj je to je peljalo, ker Tito je imel en velikanski problem. Udba je stalno sledila, kaj se dogaja na tem svobodnem tržaškem ozemlju, ker je bil velik problem, da tam se ugnezdi ena revolucija, je bil preveč blizu Beograda, tale Trst. Trst je bil vedno trn v peti Beograda, vedno je bil, ker se je tam lahko bi ugnezdilo ta problem, da bi bili preblizu v bistvu Beograda. Tako da svobodno tržaško ozemlje je moglo biti vsekakor ukinjeno. Italijani pa so hoteli dokazati, da 300 Italijana, ne, to še vedno stalno to pošiljajo naprej. To je mene zanima konkretno, kar se tiče teh tajnih dogovorov, če imamo kakšno dodatno informacijo. Pa ja vam se zahvaljujem na vprašanju, tajni dogovori su tajne za mene u ovom trenutku, zato što sam, znači, moja ideja je bila da, s obzirom da sve knjige od Bogdana Novaka do nekih sadašnjih istraživača bave se politikom. Ja sam prosto vidio da niko se ne bavi vojaškim pomeranjem vojske, Italijani, Jugoslavije, to je bio moj cilj. Možda je to trebalo reći da je to vojaški pogled, a da ova tajna politika, ja nemam ništa protiv, sve što ste rekli tačno. Znači, vjerovatno da pitanje Trsta i sve ovo što se desilo ima jednu političko, strategijsku, geopolitičku nadgradnju, da tako kažem. Sad to je, ostaje da još proučimo, pa ćemo vidjeti u sljedećem druženju možda bude i nešto od tih tajni razrešeno. Če smem še jaz dve besedi. Res gre za pomembnost nacionalnega vidika, eno izjemno pomembno zgodovinsko temo, ne? In nas je bolelo, da mogoče ob 70-letnici ne bo obeležena in smo rekli, bomo pa vsaj ta vojaški del, ne? Zato smo povabili Bojana Dimitrijeviča, ki je rečemo največji specialist za to obdobje, za vojaški del tega obdobja. No? Ne? Da, ideja je bila da obeležimo ovu godišnjicu. Imam utisak da se ona malo zaboravlja. Ona je malo kao da je, da se niko ne sjeća. Možda je to ideja odgovora na vaše pitanje, da kao da je prepušteno zgodovini. Hvala, ja. Tako da, rečemo, da smo svoj del naredili, upajmo, da ga bo še kdo drugi, no, svojega. Prosim, gospod. Ja, jaz imam predlog. Namreč jaz sem pred par leti so imeli v Gorici v Italiji Italijani razstav. In so rekli, da takrat je bila osvoboditev v Italiji, da so šli Angliji proč. In so bile slike, uniforme, vse. Jaz predlagam tudi tle, da se to naredi. Mi lahko tu, mislite, slike porabljamo te stvari. No, to je prvi del. Drugi del je pa, jaz mislim, da izvirnik rek je že v prvi vojni, ne. Takrat so Angleži rekli Italijanom, bo date gor na Avstrijo, da pa se malo sprostilo. In pol so pa, je res padlo ogromno Italijanov takrat, in pol so zasedli te. In zdaj je težko bilo reči, zdaj moram vračamo nazaj. Malo let je bilo, ne. Tako mislim, jaz mogu. Ja mislim da jako da ima prostora za jednu rastavu ovdje u tržaškom vprašanju, ali pitanje je kako Italija gleda danas. Da li će doći italijanski ambasador i reći to se nije desilo ili tako nešto. Ne znam, ti si direktor, ti si ovdje poveljnik. Kako to? Ona ako napravi rastavu o tržaškom pitanju, šta će da kažu komši Italijani? Ma ja, Italijanom, mislim, se ne bojimo, ne? Pač, ne bojimo se Italijana, nego će da ti pritiskaju.
pač realno prikazovati zgodovino in se strinjam, da je tukaj v tem prostoru tudi potreba po neki resni muzejski predstavitvi, ne. Bile so sicer, mislim, da v Muzeju novejše zgodovine so bili neki prikazi, cone B, cone A in tako naprej, ne. Ne da ni bilo nič, ne. Tudi v Goriškem muzeju, ja. Je pa to res eno nacionalno pomembno vprašanje in ljudi je treba ne nazadnje osveščati tudi, kako je s to mejo se spreminjala. Ta londonski sporazum iz leta 15 je pa izvir problema, ne, verjetno res prav ugotavljate, ne, kako je prva svetovna vojna izvir problema v bistvu, ne, tudi v tem prostoru, ne. Ja, eno vprašanje glede teh arhivov v Beogradu. Gospod kaj bolj ve, zakaj se to ne odpre? Kaj moramo iti mi dol, pa to odprta? To je naše vprašanje. Mi stalno imamo problema tamo u Beogradu s arhivima. Ja ne znam, šta je problem? Ja mislim, ima dva problema. Politički problem je to što pojedini ljudi u Srbiji misle da oni nastavljaju to da je Jugoslavija i da je to jedna država u kontinuitetu. Pa onda ne žele da prekinu ako je nešto tajno, da se vidi. Jer mnogi od tih ljudi, ako su tajni arhivi, njihovi tragovi bi se vidjeli u političkom životu, u ekonomskom, kao što se vidi u Sloveniji kad su otvrti arhivi. A s druge strane postoji lenjost ljudi u arhivu, pa kažemo ne, to je vojna tajna, ne diri ništa. I onda ne rade ništa. To je kolega Zvezdan ovdje je naš čest gost tamo u arhivu. Oni imaju dobar tretman, slovenski raziskovalci, ali je generalna tendencija da se, kad vi kažete nešto je vojna tajna, istorijska distanca, da se ne dira. To je slučaj u Srbiji. Što je loše za našu historiografiju, jer kasni za slovenačkom, za hrvatskom. Vi kad odete u Zagreb, u Hrvatski državni arhiv, tamo možete da gledate građu državne varnosti do 990. godine. Ima sve što je sačuvano, ima svašta nešto drugo, ali to je vezano za Hrvatsku i delimično za federalnu Jugoslaviju. Nešto slično u Skoplju. Tamo je politički dogovor otvorio arhive, da se vide i sodelovaci službe i koji su a u Srbiji nije slučaj, verovatno nije ni u Crnoj Gori, čini mi se, ne znam kako je u Bosni i Hercegovini zbog problema države, ali je to problem za nas, pre svega u Beogradu, a onda i za sve koji dođu u Beograd da to vide, zato što kada se budu ti arhivi otvoreni, pitanje je šta ćemo naći tamo, da li ćemo naći nešto i da li će to nekom tada biti bitno, jer proće vremena pa će reći to da na prosto s koga šiša. Se mogoče navezujem na to vprašanje, to mogoče tudi za kolega v prvi vrsti, zgodbe za vas. A pa v okviru sukcesije se je kaj probalo priti v te arhive, navsezadnje gre za peto armadno območje z območjem v Sloveniji, ki po nasledstvenem sporazumu podpira nekako pot v ta arhiv. Pa ja mislim, evo da ja kažem, pa neka kolega Zvezdan da svoje praktično iskustvo, ja mislim da bi bilo najbolje na primjer za Sloveniju, da insistira da dobije kopije svih dokumenta koji se tiču svega što je vezano za Sloveniju. Jer arhivska ta građa, ona ne bi trebalo da se deli, ali da se napravi takav dogovor da sve što je vezano za Sloveniju bude dostupno i da bude u Sloveniji isto. Nekad je to između republika čak i postojalo u vreme socijalističke Jugoslavije, pa su raziskovalci, na primjer iz Zagreba, išli u Beograd, kopirali sve što im zatreba, pa odnesu tamo, pa imaju arhiv u Zagrebu ili ne znam, u Sarajevu ili u nekim tamo regionalnim centrima. Mislim da nedostaje možda politične volje da Slovenija možda više insistira, a da Srbija više prihvati. Nešto tako, jer kako bi se reklo, ima verovatno težih pitanja nekih koje su pitanje sukcesije, ambasade, poslanstva, ne znam ja šta. To je za političke elite bitno, a tamo neki Zvezdan da li će da istraži ili neće, koga šiša isto? Zvezdane? Ja, hvala. Tako ena takšna izkušnja... Zvezdan Marković, zgodovinar, časnik. Je tako, da
dva načina sta vstopa v arhiv. Zlasti dobro, če se gre v arhiv Jugoslavije, tam ni tam problem do gradiva. Medtem ko v vojaškem arhivu v Beogradu je pa malce specifika, zato ker oni so pa v strukturi obrambnega ministrstva. In potem neka druga pravila veljajo pri njih za dostop do gradiva. Poleg tega tudi je treba upoštevati določila njihovega zakona o varstvu arhivskega gradiva, ki pravi, da gradivo, ki je mlajše od 50 let, ne more biti dostopno razen v izjemnih primerih. Mi v Sloveniji imamo tudi eno takšno varovalko, ki je malce krajša, 40 let, gradivo, ki je za področje obrambe, tisto ali pa nekih vitalnih gospodarskih interesov države. In dejansko tudi v Beogradu sproščajo gradivo, ki je starejše od 50 let. Vsako leto, novo leto gradiva je dostopno za raziskovalce, vendar, če se poda nekdo na pot v ta vojaški arhiv, mora imeti veliko mero potrpežljivosti, da gre skozi vse te postopke, da ima dostop do tega gradiva. To je ena stvar, druga stvar je pa spet vprašanje, kateri fond posameznega raziskovalca zanima. So določeni fondi, ki imajo, tako kot je kolega Bojan povedal, zaporo dostopa tudi 100 in tudi več let. Nekateri osebni fondi gradiva, iz osebnih arhivov, so ustvarjalci tega gradiva dali tudi določene omejitve za dostop ali pa uporabo. Dovolili so, recimo, da lahko nek raziskovalec ima vpogled v gradivo, ne smejo ga pa kopirati ali pa dati digitalizirati. Zdaj pa kar zadeva pa gradiva, ki je posebnega interesa za slovensko zgodovino nacionalno ali pa recimo vojaško zgodovino, ker se ukvarjamo z vojaško zgodovino in kar zadeva tega vojaškega arhiva, dejansko iz Republike Slovenije gre ena ekspertna skupina vsako leto, vsaj en teden, tudi v vojaški arhiv. Določene skupine gredo tudi v arhiv Jugoslavije ali pa tudi v arhiv Srbije in se že predhodno dogovorimo, katere fonde, gradivo iz katerih fondov bi želeli pregledati, evidentirati in ugotoviti, ali glede na zadeve, ki so opredeljene v teh dokumentih, imamo res upravičen interes, da ga označimo kot gradivo, ki je posebnega interesa za poučevanje, poznavanje slovenske preteklosti. In to gradivo tudi, ne samo da evidentiramo, ampak množico tega gradiva tudi damo digitalizirati ali pa smo dali v preteklosti tudi fotokopirati. Ampak to pa seveda potegne za seboj finance, ker to ni brezplačno, ne dajo žal brezplačne te storitve. In seveda, zdaj nekje je ocena groba, tam 80.000 listov je digitaliziranih in praktično to gradivo se nahaja v arhivu Slovenije, v digitalni obliki. In tam bi se dalo tudi govoriti za dostop do vpogled v to gradivo. S tem pa, da tako kot je že kolega Bojan omenil, tisto že v preteklosti, pred razpadom nekdanje skupne države, so posamezni raziskovalci, zgodovinarji hodili v arhive v Beograd in so tudi kopirali za potrebe raziskovalnega dela gradivo, ki je v teh fondih, v teh zvezdnih arhivih bilo in se nahaja že v slovenskih arhivih. In en takšen primerov, lahko tukaj povem ravno konkretno za zgodbo vojaške uprave Jugoslovanske armade, velik del fonda, ki se nahaja v originalu v vojaškem arhivu v Beogradu, se nahaja v pokrajinskem arhivu v Kopru. In tudi v preteklosti so zaposleni iz tega pokrajinskega arhiva se pridružili tej skupini v vojaškem arhivu v Beogradu in so prav ciljno pregledovali sezname gradiva, ki je še v tem fondu vojaške uprave Jugoslovanske armade, VUJE mi rečemo, da so dopolnjevali potem informacije, podatke od
kaj imajo oni že v pokrajinskem arhivu, v kopijah, določen del so pa tudi dali že digitalizirati in že imajo tudi dol. Tako da, če komu interes, da bi pogledal karkoli, treba se malce tisto obrniti morda na pokrajinski arhiv, lahko pravi Arhiv Republike Slovenije, tisto in se da dobiti te informacije. To tako na grobo sam par takih informacij. Če pa še kdo kaj več želi, pa lahko tudi poznaje se učimo. Hvala, Zvezdani. Ja mogu samo da kažem jedno moje iskustvo. Ja sam zgodovinar po profesiji, ali sam bio politik, bio sam i pomoćnik ministra odbrane. I kad nije bilo posla, ja sam išao u vojaški arhiv malo da raziskujem. I onda je došao šef arhiva i rekao, pa šefe, ne morate da ćemo vam sve na CD-u. Ja sam rekao, ja bih volio isti taj tretman kad ne bude pomoćnik ministra isto. Kad nisam bio, oni su rekli, a ne, može samo 24 dokumenta i ta gornica je, nema više. Tako da, ako postoji politička volja, ima i dokumenta. Ako nema interesa, onda je distanca, vojaška tajna i sve drugo. To je moje lično iskustvo, jer prosto sam doživio i jedan i drugi tretman. Mnoge ove fotografije, ove druge, ne ove, sam u stvari uzeo kad sam bio pomoćnik ministra, sam njima identifikovao šta je, pa se dogovorio, vi meni date fotografije, ja vam kažem šta je to. I onda sam tako dobio. Znači, sada sam došao, rekli bi, druže, dođi neku godinu, nemamo sad posla za to, čao. Tako da, zahvaljujući toj moje poziciji je ovo ispred vas. Inače, da nije bilo toga, ne bi bilo ni ovoga. Jaz bom bistveno krajši bi dodal samo drobec k temu pripovedovanju, kaj se je dogajalo v tistem času na tem področju. Moj oče je bil železničar, bil je vlakovodja na železnici, tega oktobra oziroma pač novembra leta 1953 in to mi je on pripovedoval, to je bilo v teh krajih od Logatca, Rakeka, Postojne, Prestranka do Ilirske Bistrice obsedno stanje. Vse postaje so bile krcate, v vašem jeziku, z vlaki. Vojaštva, tanki, topovi, to se je zbiralo. Oče en teden ni smel iti domov, ker je bil v uniformi. Tiskrat je pala komanda, kdo je v uniformi od policije, železničarjev, vojske, ne gre domov. On je spremljal, ste rekel, ta vlak tankov iz Ljubljane, ker je bil vlakovodja v Sežano. V Prestranku je bilo obsedno stanje in na Rakeku, ker to so bile postaje, kjer se je to razkladalo. Tudi Pivka, Postojna tega ni imela. V Divači in Sežani pa ni bilo toliko vojaštva, ker je bilo preblizu te meje. Toliko sem imel. Ti kraji so nastradali v tej krizi. Potniški vlaki niso vozili, voznega reda ni bilo. Hvala za to pričevanje. Tako, mogoče še kakšno vprašanje? Če ne, bi se vam zahvalil za devetko, Bojano pa za izjemno predavanje, res hvala lepa, hvala, da si vzel čas, prišel z Beograda in nam predstavljene teme, ki jih v bistvu nismo poznali, veliko premalo in res hvala lepa. Hvala jako, ja želim sve najbolje Parku vojaške zgodovine, pošto je to zaista jedna interesantna institucija, jedan dragulj ovdje Primorske i Kraške, zato što sad tu mnogo ljudi dođe da vidi vojašku zgodovinu, a vama, braćo Slovenci, čuvajte vašu Sloveniju, to je zaista dragulj među evropskim državama.